Slovenija je priznala Makedoniju pod njeno ustavno ime. Ako Makedonija reši ovaj problem sa Grcijom oko pitanja imena, šta bi Slovenija uradilo u tom slučaju? Da li bi i dalje Makedonija u bilateralnoj komunikaciji koristila ustavno ime i da li bi dozvolila to i na ovi drugi države koje su isto uradili u prošlo vrijeme? Pogledajte, Slovenija je priznala Makedoniju pod njenom ustavnom imenu. Ako će doći do nekih promjena, Makedonija će nas o tome obavijestiti i mi ćemo tako i uraditi. Znači, ovisi o Makedoniji kako će dalje da napravi stvar. Slovenija je bila prva zemlja iz Jugoslavije koja je ušla u EU i NATO. Koji je korist od biti članica ovih dve organizacije? Pogledajte, Europska unija je najrazvijenija grupacija zemalja na svijetu i to je najveća ekonomska zajednica na svijetu. Koristi su ogromne, kad ima i ova unija problema, ali koristi su velike od organizacije društva do ekonomskog poretka, do influence na GDP. Slovenija ima 85% izvoza u članice Europske unije i stoga je za nas je vrlo važna. Kad sam ja nekad radio primjere o razvijenosti zemalja i GDP, vidio sam da su zemalje koje nisu članice Europske unije, koje su bile nekad bogatije od država u susjedstvu koje još nisu bile u Uniji, danas kad su te države postale članice EU unije, po GDP-u su bogatije od ovih na prostoru Zapadnog Balkana koji su nekad bile bogatije. Znači to vam kaže da ipak ulazak u Europsku uniju isplati se sa ekonomskog, socijalnog pa i sa političkog vidika. Ako Makedonija riješi ovaj spor sa Grčkom, šta treba još zemlja da uradi iz reforma, u koje oblasti da dođe do standarde Slovenije i standarde EU i NATO? Pogledajte, vi znate da je Slovenija uvijek stajala uz Makedoniju, da smo uvijek pomogli Makedoniji na putu prema euroatlantskim integracijama i naš današnji put zajedno sa kolegama iz Češke znači pozitivne signale da je rad vlade Makedonije u prošlih mjeseci, napredak Makedonije na unutrašnjem planu pa i u susjedstvu bio zapažen u Europskoj uniji. Da komisija sprema da otvori, da predlaže da se otvore europski pregovori sa Makedonijom i to je prvi korak koji mora Makedonija napraviti jer poslije otvaranja pregovora rat tek počinje. A to znači da mora da napravi sve reforme za koje se zavezala, znači da reformiše društvo u vidu onoga društva koje su razvijena društva unutar Makedonije, znači da napravi pravosudnu reformu javne uprave, medije, demokratski procesi, to su one stvari koje približavaju Makedoniju ne samo kao državu, nego kao društvo u isti rang društva društvenog poretka koje je u Europskoj uniji. Naročito poslije su ekonomske reforme, stopa razvijenosti, jer u biti postati član Europske unije nije samo zbog članstva, nego je zbog vlastite transformacije društva u neke suvremene oblike funkcioniranja društva, naročito boja protiv organiziranog kriminala i korupcije.